Kini kor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan Jongpi, hangne hadukan Jongi. Han Nongpoh Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Phun hau number. Pra iway layar not sau pra san sau. Lane pra lainyo arnyo sawar ndruhnyo. Armun gibru ya kibala subajur bagi di Dkhot Jong sengking antiar Hnlc ya kibala itu kerteng kumu pendap bok makri bat ulari penkemen nongsili kila syakam no ha kibor Pulit. Ya kini gibru la yo kam na ki arteli ki Jaka. Ya pendap bok makri la yo kam na gawe ki Jaka kat baudang lumpisa na gibru ki bau labu jingdawa hakwinain kat ba yo lari penkemen nongsilipan ki Pulit kila yo kam na kesenong tera na East Hills District. Ya kini arngun gibriu lakem hadin ke Suba ke bajur bagi don ngejingi dai bat kesengking antiar Hnlc bat lese ki la bandai ru ki Dkhot Jong seng Hnlc kumba kalong menta kini ki arngun ki don hakti Jong ki Pulit nak benta ke Jingtohkit ke batikna. The Department of Tourism and Travel Management Hnlc College Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Hnlc College Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.hnlccollege.edu.in. Pidon kam projektor ban peni film ni pidon kam projektor nak bentaki awareness program Jongpi phun singi ni ai wai shapi pranyo laiwei kendai ndru iwei arnyo lai.